Evo, ovo su naše kobasice, špek, kobasica, kona seka, domaći kruh u Domaći nekim Marin kruh. Da. I sve po redu. Ovo su neke ove... Cvijet. Ovo je bambus. Od domaće Coca-Cola i domaćeg vina. Višnjavac domaći. Da. Piva domaća ako gledamo po bar kodu. Ovo su bila jaja. Bijela jaja. Da. Ovo je bio narezani luk. Narezani luk. Evo. Ovo je luk, evo u Imamo livanjsku fetu. hrvatsku oriđiđu, da. Dakle, gaudu. Uvozno. Uvozno do duše. Naručeno specijalno za ovu priliku. Višnjavac tu je da ne bi bilo ovoga čitava Da bočica. fali, da. I sok je tamo. Tamo je, neki sok. Tamo su sad bicikli naši. Di su? Evo ih. Seksaju se. A iza ovoga tu se vidi, evo, rijeka. Kupa. Kupa. Kupa se kupa. To je to, hvala. A Marina dogovara večeras druženje kod Matića I vađenje masti. i gledanje slika, tako je. Tako.